чанде пеш аз ҷониби вазороти маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва академияи миллии илмҳои тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии фосилавӣ бахшида ба 5500-солагии шаҳри саразми бостон миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ роҳандозӣ гардида буд. дар озмуни мазкур аз тамоми шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои Соғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ иштироки фаъол доштанд. масъулин мақсад аз ташкил намудани чунин озмуни сатҳи баландро ин шиносоии бештари таълимгирандагон ба коҳантарин ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва арҷгузорӣ ба тамаддуни гузаштагон арзёбӣ намуданд. дар давоми баргузории ин озмун хонандагони фаъолу соҳибистеъдод ки аз таъриху фарҳанги гузашта огаҳӣ доранд ва бо садоқат ва ифтихор ба мероси арзишманди ниёгони худ арҷгузорӣ мекунанд, эҳтиром ба оину суннатҳои аҷдодии давлатиро мешиносанд, муайян гардиданд. тибқи низомнома дар ин озмун хонандагони синфҳои аз 5 то 11 ҳама намуди муассисаҳои таълимӣ ҳаққи иштирокро доштанд. озмуни мазкур аз 2 давр ва 3 номинатсия гузаронида шуд. даври аввали он фосилавӣ буд ва ҳамаи маводҳо тариқи интернет, почтаи электронӣ қабул гардиданд. бояд гуфт даври дуюми он мебоист дар шаҳри Панҷакент саразми бостонӣ баргузор мегардид, аммо бо сабаби паҳншавии пандемия COVID-19 даври дуюм дар шаҳри Душанбе гузаронида шуд. шумораи иштирокчиён дар ин озмун хело зиёд буданд, аммо аз миёни онҳо беҳтаринҳо интихоб гардиданд. ҳамин тавр нафароне ки фаъолона иштирок намуданд, масъулин барои ҳавасманд намудани онҳо ва барои тамошои мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихӣ ба пойтахт даъват карда шуданд. дар рӯзи аввал ғолибон аз осорхонаи миллии тоҷикистон дида намуда, аз гузашта ва ёдгориҳои давраҳои гуногун огаҳӣ пайдо намуданд. мавриди зикр аст ки иштирокчиёнро дар осорхона роҳбаладон ҳамроҳӣ намуда, ба онҳо бештар дар мавриди шаҳркадаи Саразм ва чӣ гуна кашф шудани он маълумотҳои лозимаро пешниҳод намуданд. من قاری‌زاده نوریا خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 شهر دوشنبه میباشم. من در آزمون جمهوریوی فاصلوی بخشیده به 5500 سالگی سراسمی بوستانی اشتراک کردم. من در نامیناسیون نوشتن رفرات اشتراک کردم و خوشحال هستم که در آزمون جای نمایان را اشغال کردم. ما خوشحال از آن هستیم که ما را به آثارخانه ملی آوردند و ما در باره گذشتگان نیاگان ما در باره سراسمی بوستانی و پنجکن بسیار معلومات ها گرفتیم. من سفر و خوشنوده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر کلاب بخشیده به 5500 سالگی سراسمی باستانی در دور اول آزمون جمهوریوی سراسم اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردیده راحت به دور جمهوریوی این آزمون را گرفتم که امروز در عرفه سالگرد 5500 سالگی سراسم باستانی در دور جمهوریوی این آزمون اشتراک نموده ایستادم. من در این آزمون با نادرترین یادگاری های عصر باستان که این سراسم باستانی ماست و به فهرست یونسکو داخل گردیده است هم در موضوع انشا و هم در رفرات موضوعهای خود را پیشنهاد نموده بودم که انشای من با نام سراسم نادرترین یادگاری عهد باستان بود. در این آزمون من شعر ایجاد نموده خود را در وصف سراسم باستانی پیشنهاد نموده بودم که با این مصرع ها آغاز می گردید: تاجیک من تاریخی رنگین دارد، بحر شاعر خامه زرین دارد، شاهنامه در زبان نظم دارد، هم سراسم و جشن خوب و بزم دارد. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات عمومی غیر دولتی مکتب
شهر کوجان مکتب عرفان می باشم. من اشتراکچی دوره جمهوری آزمون بخشیده و 5500 سالگی سراسمی باستانی می باشم. من از دورهای شهری و ولایتی گذشته و دوره جمهوری در دوره جمهوری حالا اشتراک می نمایم. حالا ما در آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان می باشیم و اینجا به ما خیلی معلومات های مفید درباره تاریخی قدیمی خود درباره سراسمی باستانی داده ایستادند. فخر از آن دارم که تاجیک زادم، مهر میهن در دلم بنهادم، قلف دل را من به احساس سخن با زبان تاجیکی بکشادم. من خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 7 به نام صدرالدین عینی ناحیه 8 ولایت سوق می باشم. امروز ما در آزمون 5500 سالگی سراسمی باستانی قرار داریم و ما در این آزمون که فاصله می باشد ما در بخش ناحیوی و ولایتی جایهای نمایان گرفتیم و راه خط به آزمون فاصلوی جمهوریوی گذاشتیم. من از آن خرسندم که امروز در این آزمون اشتراک میکنم و باعث فخر هم هست، زیرا انتظار نبودم که به دوشنبه می آیم و در این آزمون اشتراک میکنم. و باز امروز ما در آثارخانه بسیار چیزها را نظر کردیم و آموختیم. میخواستم همین گونه آزمون ها باز زیادتر شود و فکرانی خوانندگان به سطح بلند برآیند و خوانندگان نیز در اشتراک در این آزمون ها فعال باشند و سطح آنها خیلی زیاد باشد. баъд аз тамошои ёдгориҳои таърихӣ ва махсусан гӯшаи саразми бостон, иштирокчиён ба литсеи президентӣ барои хонандагони болоёқати тоҷикистон сафарбар шуданд. дар ин бор гоҳ онҳо тавонистанд аз як бинои наву замонавӣ ки соли ҷорӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, аз наздик шинос шаванд. зимни тамошо онҳо аз симхонаҳои гуногун дидан намуда бо хонандагон суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд. ҳамзамон барномаи омоданамудаи хонандагони литсеи мазкур ба иштирокчиён писанд омад ва тавонистанд доир ба мавқеи китоб чанд маълумоти заруриро ба даст оранд. شاکر و شکرانه خواننده صنف 7 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 141 شهر حصار. ما حاضر در لیتسه پرزیدنتی برای خوانندگان بالیاقت قرار داریم. ما چندین آشیانه ها را دیدیم، از کتابخانه ها نظر کردیم، صنف ها را دیدیم. در اینجا همه شرایط ها مهیاست و برنامه تشکیل کرده این خوانندگان به ما خیلی پسند آمد. من زاکر فرزانه خواننده صنف 10 ب گیمنازیوم رقم 2 شهر بستان ولایت سوخت می باشم. من فخر از آن دارم که در این آزمون در آزمون 5500 سالگی سراسمی باستان اشتراک ورزیده و دور جمهوریوی را خط یافتم. من به دیگر خوانندگان نیز توصیه می دهم که به چنین آزمون ها اشتراک نموده دانش خود را البته سنجند. از این آزمون یعنی 5500 سالگی سراسر من بسیار چیزها را به خود درک نمودم، آموختم و در آینده این چیزهایی که من آموختم به من البته لازم می آیند. من بازمحمد و برفیه خواننده صنف 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر خاروخ می باشم. من اعضای محفل باستانشناسی مؤسسه دولتی مرکز تحصیلات علاوگی
می باشم. این آزمون برای ما خوانندگان یک الهام نوی را بخشیده بود و ما بسیار چیزهای را که دایر به سر از ندانستیم البته که فهمیده گرفتیم و یکی از چنین معلومات ها دایر به گیار ملکه سرز می باشد که گرانترین بازیافت این شهرک به حساب می رود. این بازیافت واقعا هم گرانترین بازیافت به حساب رفته، یعنی دفن میت و چه خیلی یعنی با جواهر آرایشات دفن کردن صاحبش خیلی عجایب بود. بعد از نصف روزی خوانندگان به اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان را سپار شدند. иштирокчиёни озмуни мазкур мавзӯъҳои омоданамудаи худро ҳимоя намуданд ва ҳар яки онҳо дар назди ҳайати ҳакамон маърузаҳои худро бо тамоми нозукиҳо манзур менамуданд. дар рӯзи дуюм иштирокчиён ба тамошои шаҳри ҳисор, махсусан яке аз ёдгории муҳим ки таърихи 3000 сола дорад, қалъаи ҳисор ба саёҳат рафтанд. иштирокчиёнро дар назди қалъа самимона пешвоз гирифтанд ки ин яке аз хислатҳои неки тоҷикон дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ гардидааст. дар ин сафар чӣ гунае ки ба мушоҳида расид, онҳо тавонистанд бо ёдгориҳо ҳуҷраҳои гуногуне ки дар дохили қалъа аз замони пайдоиш боқӣ мондаанд, аз наздик шинос шаванд. зимни шиносоӣ диққати онҳоро ҳар як ёдгории таърихӣ ба худ ҷалб менамуд. кулли наврасон иштирокдорони чорабинӣ аз он хурсанд буданд ки бо ҳамсолони худ аз дигар минтақаҳо шиносоӣ пайдо намуда, бо онҳо сайри мавзеъҳои гуногуни ҷумҳуриямо намуданд ва аз ин сафар таассуроташон бою рангин буду бо рӯҳияи болида ба шаҳри Душанбе баргаштанд. баъд аз 2 рӯзи саёҳату машғулиятҳо, ҳайати ҳакамон 22 нафар иштирокчиро ки аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар буданд, ҳамчун ғолиб дониста ба онҳо аз ҷониби Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ намуданд. чунин озмунҳо барои насли наврас манфиатбахш буда, метавонад дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ дӯст доштани арзишҳои миллӣ ва пост доштани ёдгориҳои таърихӣ тарбият намояд.